Fia Schwarzenegger, one no so wabekasa. She ayana efia sister Fia wo hu. Me mboni din pains because sister Fia say me penny. Sister Fia ye obi a asemba na se Fia ka bia no crepa no work no. I don't know relationship whether or ni Shatawale ntamu de. Shata ma me niema wo beye wo social media no. Sister Fia so e de na nu ye aba na ano de sister Fia de na akwese futuo bisa no. Wo say wo peso obi sa eye Shata ma me se. Ye de Shata ko tu mu e wo prison ankafo no. Na ma me wa hia na. Ma me no sa time no ye hu na wo hia. Adenti no ametwe camera ensi wani ma paga na fo chelse wo ba no so waye boni bi mpo a anase waye bibia wo srega na fo police fo se wo mfa wo ba no e boni nche no satam na wo hia sa bredi wa kwotwe camera tama Shata ne nam ne tse problems akese no ne ma me ne papa wo obi antweniti ama wa nipa nyina hu se Shata ne wo kom nyina wo busuafo asebe wo mo bo na chidom a hawo bampa ombegina ma no na ma me sebe wakotwe ntama ekuru efia said this the time asebe ma me fo ni bi wo se sebe nkwase asemi wo amujai mesre wo to sebe nsamfu bi wa ma me fo ni bi wo a mudi a munjai aya mo wo nkwala ne basa some of the mothers ni bi wo ha ya wo nkwala na basa se so awie ye nti ye ni hwomo na emo nyankopon to nsuo bi gu eye wo ne ba ne so na so obenya ba bi pagina na fa ye ni sano na ne omo ye twa mo nyina no wo mo pese ye wire mfini efo ye sika nyina emehwe mo nti se wo ye maame na se wo te sa wo besre se wo bia beja because maame bi wa wo nim se wo ba no wonye adwuma na enso wo bia wo se wo maame 200 cedis efia na wo maame 300 wo so nim pefe pass wo ba no wonye adwuma bia na enso maame fo ni bi e di man ne afri wo mba na ma sabi tutu bra no adosun e wo Ghana enti Shatawale maame e sabi ne awo ye no eye nkola sempa na wadi no because ebusuafo wo ho enti ankenu kwaso be tra social media so nempo no afia trese wo yobi Shata yobi no wo hwe ne maame papa enti se ne se Shata jaya e wo se ye hwe ni enti a Shata we jai maame ne hwe ne ndia pa na ye no sister Fia e na welcome me enti afia emra sisia se Shata wo to ka maane asebi edi verses enti ye de na sa relationship na breaki ye chi Shatawale na ne maame wan 2 years ago na Shatawale ni medical codem na Shata maame na wo wen obata be dragging it back and the word is drag because enkoboka fo na be si ne ba no enkofo bi na de ka be si ho e ma ne ba and and so she doesn't even care what they have to do. Madam Friwo Kotidie that former for Cheko Dibi. Fucking get out of here. And yes, Shatawale Mame Kwong. Mothers are doing this to their children. Mothers are putting chains on their children's neck, dragging them at them. Any man kwa or bad time bit word tenchna ne bankoya fraud from them. When the Ubaba, if you want himself when near Juma, Ubaba will near Juma. Now my drama be 200, my drama be 300, Ubana go for says canway. A dear son, I will catch a Ubano. Ah? A dear son, I will catch a woman. Ubana near Juma. Now be 2 a.m. to my friend Jimmy. Hey, Jimmy, is that one here? Medical at top entry. Yeah? I didn't make a chemi ban. I am leading my son to sin. I am speaking crime into the ears of my child. That is what I am doing. And then, what time, Ben, if you truly think about your son, we am show ewo Obama. We am a show Obama. Umfana semu ma bonten. Because here in aya fum ye ma minimum. We all one way or the other do fuck up things.
we na me oba na me bo mama dua mama me aye mesho o aba na sa ti afa so we ye chance a we ye mesho but so what entiano ana o chira ma me kwa akoye interview is that what it is? Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. And you are bad kind of show me now you basa jai e Jimmy munyan kwala no munyan kwala leave people obenti means na fear because said ye dia wadu ye dwan who fear into a tutete nan for so the that nan for people come from prominent home living their life like slaves because of what they are taking them through. Na mo wie na mo break relationship ni we are na mo ba be check camera mo be catch social media for say anything Afronita nabia ne maame di nachi ehe ni mo se Shatawale maame ego ye che Shatawale ko to jail no na woni maame ana Shatawale ko di 2 weeks or remand no ni maame ena na fela na na eko na woni maame ana kwasi asem free won ko ni mu Jimmy and stupid sentimental for nothing. Shatawale di court akonia but my mother cannot walk. Me, my mother cannot walk. But Sasa to me and me jail. Na me mama me shame wo. No, it can't happen. It can't. Shatawale no ni mama ana. Ne kama me went to me video equally. E me pagana for achew. Say ye hu ne ba na mobo. Say ye wa betena se gu n'anim ase na na. Shatawale mame. Na time I had Shatawale mu kotu mu no. Na won me me video 2 years ago. Equally, eme pacha wo mane mano, mane bano. Said ye na waye video, eyi ni hwini mu begu akwala na ni masenana. Use your head to think. Use your head to think. Na obi beye ni bibi no, na wase. Jene, fa wuti jene, na obi beye bibi no, na wase. Mesaka, meseshata woto ka mane. Asem ye di verses yes. Enti ye den asa relationship na breaki. Ye chi Shatawale na ne maame wan. 2 years ago na Shatawale ni medical codem na Shata maame na wo wan. Na wo wan. O here sika won ho pa na oye ne ba mebo a. O here sika won ho a e na oye ne ba. But when Shata needs love, there is no mother to love him. Is that what it is? Well, then the relationship is not like that. We are not your bankers. So our Obama Ubana Didino and Chesa Bank of Ghana Nini Pakro. Hell to the no. Ye Cheshata Kotuno. Satano, no here or do. No here or do. Now we can't love past mother's love. Or donna na me fella medical any shatan. Can we compare that love to the presence of his mother? African mothers, some of the African parents no. Ye mu bebre wo ha enye shata de nko ana ekoso. Ekoso bebre e wo mamefo bebre ntem. Ye ba no ye ntie ne hwe ne nso wono afoso papa bi kra to me wo ba won hwe ne da won pe kwan ya ba ne befa so adidi de no anso wa wona to. Nenso wennesi obeye ya na fe ye ni abre ye nim se kwa me yuji sa asem we ebi ato ne da ne asamo je se atoto tom bebre ye sere se mamefo no mo begya isa de we ye na ede enim guase nso ebre eye stars no ekwentua makra